Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region PM Devine gi Makhada State Asigi Oina Tongan-Tonganba Project Taruk Sanction Toure Hairi Wafamase Development of Northeastern Region Donor gi Minister Dr. Sukanda Mazumdarna ngasi Chathagiba Rajya Sabha gi mifamda ayiba paupum oina pikibane Minister Dr. Sukanda Mazumdar gi paupum aduna hai Northeast Region leiriba miyamgi education health tourism connectivity amadi hena phaba punsi mahingama laknabgi pandamda PM Devine se kumja English ni kunni thoige October thada hodokhibane chahi asigi January gi tang kuntra ma thoi fawda PM Devine gi makhada project kuntra taruke lupa crore lising mari chamapan kuntaret ka lak kunni thoige senfam sanction tawkhre masigi manungda lupa crore chama kun ma thoiga lak kun ma thoige senfam oigidaba project ani de mapung fa na lushin khre PM Devine gi makhada sanction togiba project kuntra Ke Manungda, Manipur gi Oina Project Taruk Yaudi, Project Sing Adudi, Manipur Technical University gi Infrastructure Sing Semgat Sagatba, Manchipukri de Leiba, Manipur ITSS ke Processing Zone gi Infrastructure Hena Mapung Fahanba, Pamung Humfugi Oiba State Mental Hospital Amasaba, Danamanjuri University gi Infrastructure Sing Semgatba, Imphal East District ke Manung Channa Wakha de Leiba, Manipur University of Culture ki Infrastructure Semgat Sagatba Amade, Chingi District Sing Amade, Manung Hanjinba, Mafam Singda Super Speciality Amasung, Speciality Healthcare ki Infrastructure Amasung Equipment Sing, Mapung Fana, Panganabagi Project Sing ni. Project Taruk Asigi Manungda Project Maridi, Tabak Haunaba, Kangan Kray, Adugalim Huriba, Akon Bagi Project Ani Asigi Oinati, Tabak Haunabagi Ayaba P. Drihaina Minister Dr. Sakunda Mazumdar Natki, Paukumasina Makatari.